Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga babayami, mga pagaryami si iku agama Islam. Panintano si iku Allah batadud maparuliag yang kutu amapia ama papadalam sagi yang kaiya gawi nagumapiar kanu sana kagabi-gabi. Yang kaiya mababa video na para ini si iku mga tao adna bayadaniran dairan katarutupi puasa si iku miyaipo sa Ramadan. Kapag pagariya pedekah saya bubayakan si iku agama Islam na pedekah saya. Agi su mga bai na igiraw to miyaw masiran bisita na di kapakayo basiran pamuasa. So Aisha radhiyallahu anha na ayakat ru'yan kana yakunu alayya min Ramadan fama astati' an aqdi illa min Sya'ban. Adna tigwa Aisha dia kan ketarutupan udin adna bayadan akan si iku Ramadan. Na dia kena tuat tigya na kebayadan udin na ayakap kebayadia kanon na sagiang ka iya Sya'ban. Mga pagariya, mga babayakan si iku agama Islam, imanto na ulan-ulan na Sya'ban. Kataya miya kay itu wagi ang kaiya lambaon. Nauwad na bayida na ka adang kakapamwasai si iko miya po sa Ramadan na bayading kad imanto. Pagalintano din manana benar ami sampai sumanga umur tano sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Atay ang magandunay panganintano si iko Allah ami sampai ron sumanga ginawa tano na makapamwasa tano ron. Yang kaiya kabayadi si iku puasa ada tanu katarotopi si iku may po sa Sya'ban Ramadan na di kapakay uba sutaw na adna bayadan yan na miyaw mapen isa Ramadan na dan yan dinuto kabayadi kas tigu mga ulama ayako kumano to na haram maana di reka din na papakay no agama Islam. So kailangan na uwad na bayadan ka napamuwasain ka sa agyang kaiya Sya'ban. Kumpletuang ka, anak kami puka sa agyang kutuwa sa sakatan narakawaga matano Islam. Balasan tanu Allah, sama da kalamapia, penganin tanu si iku Allah, kaya sabutan agyang kaiya mababa usayan. Sa kaya ku antanwaya saguna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.